Naomba pastor arudi hapa. Ndasaba pastor yuko ugaruka hano. Mimi na wewe sasa. Je nawe sasa. Yobu 32:33. Yobu 32:33. Haraka. Yobu igice cyaho cya 32 ku murongo waho wa 38. 32. 32:33. Yobu igice cyaho cya 32 umurongo waho wa 33. Sawa. Haragira hati. Ego. Naomba usome ndani ya kitabu kabisa. Acha ni. Uoninde yangiza inama. Waninde yangiza inama n'amagambo atari mu bwenge. Yego. Noneho. Kenyera kigabo. Kuko ngiye kukubaza. Yego. Nawe usubize. Kenyera bakomeye. Ugiye kubazwa ubungu. Pastor. Chukua mikrofoni. Fata indangururamajwi rero. Mimi nataka utangazie watu hapa wazi. Ndashaka utangariza abantu hano bose. Umetangaza hapa. Watangaje hano. Wewe uko na gisi unafundisha watu wako kuna muna yako. Ufite uburyo ujya wigisha abantu bawe ku buryo bwawe. Na ungine iko na gisi anafundisha watu wake kuna muna yake. Nundi abafite uburyo yigisha abantu be ku buryo bwe. Kubera iki? Murakoze. Ariko uyu munsi ndashaka usubize direct. Ari igihe nagusubiza cyangwa si nagusubize. Takbir! Allahu Akbar. Usimamvu muri kuvuga hiyo, unitafsiria vizuri Shetani Mula. Naam. Kwa nini wanasema hivyo? Kubera iki bavuga gutya? Yesaya 56. Yesaya 56. Yesaya 56:10. Yesaya igice cya 56 ku murongo wa 10. Waislamu anasema yeye kila mtu anamfundisha mtu kuna muna yake. Huyu mwingine anafundisha kuna muna yake. Mwingine anafundisha kuna muna yake. Muzimamvu, muumve imbamvu mu Biblia. Soma andiko. 56 ku murongo wa 10. Yego. Abarinzi b'imumyi. Huyu ni umurinzi, ni pastor ni umurinzi. Ni mumyi. Wiki? Ni mumyi. Ye. Kandareba. Simbona reba. Pasa mureba. Bose. Nacho kabisa. Endelea. Bose. Hano ni hatari. Imitimbwa y'ibiragi. Imitimbwa y'ibiragi. Ngo none se ni wowe wavuze? Ni Biblia yabo. Nimba z'ibiragi ni imitimbwa zo simba. Komeza. Ni imitimbwa z'ibiragi. Yego. Zitabasha kumoka. Ntabwo bashaka kumoka. Barota baryama. Bararara. Bakaryama. Bakunda guhindukira. Ni koko. Nimbwa z'ibisambo zitaha. Ngiki? Ntabwo ari njyewe, ni Biblia. Nabongera batabasha kumenya. Yego. Bose bateshutse inzira. Bajya mu yabo bwabo. Yego. Umuntu wese. Yego. Yishakira indamo. Uburyo bwose. Aravugisha ukuri, buri muntu ari takishinda mu buryo bwe. Ukuri Waislamu. Endelea andiko. Hagira ati. Yego. Bakavuga bati. Yego. Nimuze mbazanira vino tunywe. Ibisindisha. Yego. Tuvugare. Yego. N'ejo. Yego. Naho bizaba bityo. Bitagira akagero. Niyo mpamvu yavuze buri muntu, kila mtu anafundisha kuna muna yake. Impamvu yavuze ngo buri muntu afite uburyo bwe yigishamo. Na ndiyo sababu ni nayo mpamvu siku ya kiyama ku munsi w'imperuka Yesu bwe Isa atawafukuza wa watu, azabirukana. Soma Mathayo 7:21. Mathayo 7:21. Mathayo 7:21 aragira ati. Yego. Umuntu wese umbwira ati mwami. Pasa Yesu uramwemera? Amagambo Yesu aravuga urabyemera? Ntabwo uzahindura. Endelea. Umuntu wese umbwira ati mwami.
aha si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. pastor Yesu aravuga umuntu wese umbwira mwami 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 siwe N'ubundi hagara hano mwegere gutya muganire. Yesu aravuga umuntu wese umbwira mwami mwami siwe azinjira hehe wewe uravuga mwami Yesu cyangwa ntago uvuga ni ukuvuga ntago uzinjira hehe takbir ntago uzinjira hehe vuga subiramo Yesu ko umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu aravuga umuntu wese pastor ndeba hano umuntu wese umbwira mwami Yesu mwami Yesu ntago azinjira hehe kasubiramo takbir kasubiramo Yesu ko umuntu umbwira ati wanajua tukucheza mwami Yesu ariko ngoma tumwimbaza ariko ngoma ariko soma andiko Yesu ati umuntu umbwira ati mwami mwami. ni muri Matayo 7:21 Umuntu umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu aravuga ngo kereka uko ibyo data ashaka. uvuga mwami Birashoboka ko nahagarara hamwigisha ariko ntakora ibyo Imana ishaka. Kuko Yesu yareraga mu mitima yego yari azi abagiye kumutera icumu, yari azi abagiye kumubamba, kandi birirwa bavuga ngo mwami mwami ntabwirwa iby'abantu, yego azi ibiba mu bantu. Biriya niba umukunda arabizi. ibyo uri kuvuga pastor reka inyandiko ikomeze komeza Keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. kuba sasa umva benshi Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati umunsi w'imperuka muzaza kwa Yesu mumubaze mwami mwami murongera kuvuga mwami mwami nitwahanuraga mu izina ryawe. tulia kidogo pastor muri kwanura mu izina ryande sawa endelea twirukanaga amadayimoni mu izina ryawe. pastor muri kwirukana amadayimoni mu izina ryande sawa Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. ibitangaza mukora mu izina ryande sawa nibwo nzarororera ni umunsi w'imperuka Yesu azabasubiza ati sinigeze kubamenya wiki sinigeze kubamenya. yego nimumve imbere nimumve imbere mwankozi z'ibibi. Yesu azabirukana cyangwa ntabwo azabirukana iya uradukopeje. oya takbir hesabu tunyanyua mkono kidogo nyanyua kidogo nyanyua kidogo pepe takbir takbir Allahu akbar. nagukopeshe yego haukuwa unajua Yego. Mathayo 24:23 Matayo 24 agera ku murongo wa 23. yego Icyo gihe umuntu nababwira ati dore 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 Kristo ari hano. Yesu aravuga icyo gihe ni ukuvuga igihe kizaza aha N'undi atari hano. urabona iyi minsi bose baravuga shehe naam Yesu wote wanasema hivi bose baravuga bati Yesu yuko hapa Yesu ari hano, na huyu naye anasema uyu nawe Yesu yuko hapa Yesu ari hano, wanasema abandi bakavuga Yesu yuko hapa Yesu ari hano. watu wote wanasema niko na Yesu Abantu bose bati ndi kumwe na Yesu. sikia vile Yesu anawaambia Ubu ibyo Yesu babwira. aha N'undi atari hano. aha Nimuzabyemere. yemba abo bantu nimuzatemere Byemere. Yesu anasema never musiwakubali. Kwa nini tusiwakubali? Kuki tutabemera? Endelea. Komeza umurongo. Aha. Kuko Yego. abita Kristo cyangwa abakristo, Wiki. abita Kristo cyangwa abakristo, Pastor, uri mukristo, uri Kristo. Suri mukristo. Umva ko Yesu agiye kukubwira. Yesu ati Yego. ni abahanuzi b'ibinyoma. Mbesoma. Pastor. Asubira mu murongo. Ntabwo yumva neza. Asubira mu murongo. Umva neza. Kuko Computer. Kristo cyangwa Kristo Yego. ni abahanuzi b'ibinyoma Yego. bazaduka Yego. bakora ibimenyetso
gukora kugira ngo babarebe? banabuyobya inama Kugira ngo muyobye abantu. n'intore Aha. niba bishoboka. dore mbibabwiye bitari byabo. Yesu aravuga? mbibabwiye bitari byabo. mbibasiye bitarabura icyari. Iyo bitangaza murikora mu izina rya Yesu, mukirukana amadayimoni mu izina rya Yesu, mugakora byose mu izina rya Yesu. Pasiteri vugisha ukuri. Yesu aravuga umunsi w'imperuka azabasubiza gute? Tinyimana. Tinyimana pasiteri. Yesu aravuga azabasubiza gute? Ibyo twasomye. Vugisha ukuri. Imana ishimwe ko Subiza direct pasiteri. abantu bari aha twese Imana yaduhaye gutekereza. Pasiteri ndakwinginze. kuko Yesu akivuga ibyo yaravuze ngo igiti kizarangwa n'imbuto zacyo. kurya niba uturanye n'umuntu uvuga Yesu, wowe nta kintu ukwiye gucunga, uzacunga imbuto ze. nta yindi murongo Yesu. naho nubona imbuto ze ari mbi, uhita uvuga uti Yesu azakwirukana. ariko nubona imbuto ze ari, kuko yaravuze ngo igiti kizarangwa n'imbuto zacyo. Pastor, Yesu aravuga azirukana abantu bari gukora iki? Bari kwirukana amadayimoni mu izina ryanje, bari gukora bitangaza mu izina ryanje. Umunsi w'imperuka Yesu azavuga sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi b'ibimwe. bakoraga ibitangaza ariko ari inkozi z'ibibi. uracyumva? niba nanjye nakora ibitangaza ariko ntamukiranukiye, icyo gihe azanyirukana. ariko igiti kirangwa n'imbuto zacyo. nikongerere Luka 13:25 hautanikwepa. Luka 13:25. Soma andiko. Nyirinzu namara guhaguruka. Nyirinzu ni Yesu pastor. Namara kuhaguruka umva agakinga urugi. Yesu azakinga urugi. namwe mugatangira kurukomanga mwebwe muvuga mwami Yesu muzaza mukomange. muhagaze hanze. Muri hanze. muvuga muti mwami dukingurire. Subwo muvuga mwami Yesu. Twebwe abayisilamu ntabwo tuvuga mwami Muhammad, ntabwo tuvuga mwami Muhammad, ngo mwami Yesu. azabasubiza ati yego simbazi. Yesu azavuga simbazi, sinzi naho muturutse. nibwo muzavuga muti, muzatangira kwisobanurira kugira ngo amenye ko ni mwebwe. kandi twariraga imbere yawe. Pastor, ntabwo murya umubiri wa Yesu. Vuga kuri mikoro. turawurya. Sawa. mutuka mwari imbere yawe. Ntabwo murya amaraso ya Yesu. yego. Sawa. ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Sawa. ariko azababwira ati nyuma y'ibisobanuro byanyu Yesu azababwira ati simbazi. acha simbazi, sinzi naho muturutse. Muve imbere mwa nkozi b'ibimwe. aho niho bazarerera. Icyo gihe muzatangira kurira pasiteri. Bazarira gute? bagakenya amenyo. Pasiteri uzahekenya amenyo. Igihe uri guhekenya amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose. muri kureba gutya Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose. ni intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. bari hehe? bibereye mu bwami bw'Imana. Mashallah. namwe mukaba mwajugunywe hanze. Biki? mukaba mwajugunywe hanze. Biki? Takibiri. Allah akbar. Pastor, tinyimana nanje kugira ngo nifate decision kuba mu Islam, naratangiye gutinya umugore wanje. Kandi Yesu aravuga Matayo 10:34. Matayo. Soma. Matayo 10:34 aranditse agira ati yego mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Yesu aravuga ntabwo nazanye amahoro ku isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. kuko naje gutonya umwana na se. Umwana na se kubera amagambo y'Imana. Umukobwa na nyina. Umukobwa na nyina. Umukobwa na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe.
umugore wawe, sheri wawe, switi, hane, maharagi, chumvi, uwo niwe muzatangira kwanza kugongana. ukunda se, Ukunda umugore wawe cyangwa nyina kubandutisha kundutisha Yesu, nabakwiriye kuba iwanjye. ngwino kwa Yesu pastor. ubaye ikaze kwa Yesu. Pastor uri tayari? Tayari ko kwa Yesu Imana. N'ubundi ndi umukristo. Uri mukristo, turashaka kuja kwa Yesu. Yesu ni Muislamu. Shetani muda simama hapa. Naomba wale wanavaa makanzu meupe muje hapa. Isa, Jensobe, Muse hano. Pastor, hagarara hano. Kwanza pastor, kutupa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Muislamu hawezi kamata Qur'ani na itia chini hivi. Waislamu birashoboka? Igitabo kifite amagambo y'Imana wishugunye hasi. Pastor nuzongere. Saba imbabazi Imana, saba Mana mbabarire. Kavuge gusa kavuge. Amagambo y'Imana urayishira hasi. Mungu waratangiye rezana gutya pastor ni kweli. Wallahi urayishira hano. Twebwe abisilamu nago tushobora gufata Qur'an. Ushire hasi gutya. Never again. Inna lillahi ushakike icyo shaka waguhe nawe. Marko 14:32. Marko 14:32 haragira hati. Wino turebe pastor. Hagarara hano. Soma andiko, fanya haraka. Bagera hepfo y'Imani. Yego. Maze asabwira abigishwa bati. Nimwamwicaye hano mbanze senge. Uyu ni urugero rwa Yesu abwira abigishwa be nimuze mwicare hano mbanze. Ajyana Petero. Yesu anashokora iki? Tegereza, Yesu anashokora iki? Yesu anashokora iki? Kusenga. Ajyana Petero. Ajyana Petro Na Yakobo na Yohana. Atangira kumirwa n'abagarika umutima cyane. Pastor, Yesu atangira kumbigwa nuko agarika umutima cyane. Arababwira ati, abwira abigishwa ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyira. Yego. Mugume hano mube maso. Yesu arashaka gusenga, arababwira mugume hano mube. Pastor, mube maso. Mwebwe igihe cyo gusenga mubwira abakristo. Pastor, vugisha ukuri. Igihe cyo gusenga mubwira abakristo gute? Tubwira abagabo ngo basenge barambura abantu hano bafite ubwenge. Mubwira abakristo muhumirize. Bahumiriza abagabo turamutse. Mwe muravuga muhumirize, Yesu aravuga mube. Komeza. Nicyo gituma batabimenye. Uyu Yesu, tegereza shere, ari kuganira n'abigishwa be mu kanya gatoya, yigira imbere yo hato. Natwe abayisilamu ku musikiti turi kumwe na imamu. Igihe imamu agiye kuyobora isengesho, aratusiga nyuma gatoya, aragenda mbere gato. Nukuvuga na Yesu nawe yari imamu. Soma. Yubama hasi arasenga. Yesu yubama hasi arasenga. Pastor, vugisha ukuri. Yesu yarasengaga yubamehe. Vugisha ukuri. Takbir. Takbir. La ilaha. La ilaha. Muhammad. Sabani, pastor, Yesu tinyimana uri inshuti yanje. Yesu mu nyandiko twasomye yarasengaga yubamehe. Niyo dini isenga gutya. Wari umuco w'abayuda. Yari umuco w'abayuda. Yari umuco w'abayuda. Mwene Siraki 50:17 musimame. Yesu baki hapa. Niba yari umuco w'abayuda, turebe uko Imana yavuze. Soma hariya. Mwene Siraki. Aha, ingira hariya. Haragitangira ati, Yego. Mwene Siraki 50:17. Yego. Nuko imbaga yose ikihutira gupfukama. Imbaga yose ikihutira ku igakoza ikihutira ku gupfukama. Icyo gitabo twe ntitukemera. Ikihutira ku icyo gitabo twe muri Bibiliya ntikibamo ntitukemera. Sawa, soma. Ikihutira gupfukama. Yego. Igakoza umutwe ku butaka. Igakoza
yashyize umutwe ku butaka kugira ngo isenge umutegetsi wayo. uri kumva kugira ngo ntabwo ari imico kugira ngo isenge umutegetsi wayo we mushobora byose akaba n'Imana isumba byose. amina. Abana banje muze hano, abana b'abahungu she mufanye serve zaminebe hano, abana mukore serve muzunguruke gutya. Mukore hano, abana b'abahungu baze hano na musubire inyuma, intebe ibe hagati. Pastor anasema, aravuga ni micho y'Abayuda, turebe ese koko nibyo mwijuru nayo ni micho y'Abayuda, mwijuru ni micho y'Abayuda. Turebe abamarayika uburyo basenga mwijuru. Abamarayika nabo ni Abayuda. Soma andiko. Abaheburayo byashuwe karindwi 11. Sawa. Haranditse hagira ati kurikira neza pastor. Nuko abamarayika bose bari bahagaze. Nuko yo utumarayika mashallah. Yesu aravuga mureke abana batoya bazanye kubera ijuru ni turebe uburyo n'abamarayika n'abana batoya uburyo bari gusenga Imana. Soma andiko. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'ababakuru na bya bizima bine bikubita hasi babamye imbere y'intebe. Bikubita hasi babamye imbere y'intebe. Bikubita hasi babamye imbere y'intebe. Baramya Imana bati baramimana bati ameno. Amahirwe n'icyubahiro n'ubutware n'ishimwe no kuhimbaza n'ubutware Imana yacu iteka ryose. Ameno. Pasa abani bande abamarayika barasega bubamehe mwijuru bubamehe. Abamarayika barasenga bubamehe bari mwijuru bubamehe bari mwijuru bazungurutse intebe y'Imana bubamehe Akbar. Bakunda kuvuga mwijuru tuzakubita ingomba. Mbega umunezero igahera mwijuru. Torero ry'Imana rigeze mwijuru. Bamarayika b'Imana bageze mwijuru mbundu zizavuga. Kubw'ibyo wenda Pastor muvandimwe twasabaga umuvandimwe Pastor nakubajije kibazo mwijuru abamarayika barasenga bubamehe mwijuru. Pastor mwijuru ni Bayuda n'abamarayika. Bamarayika ntabwo ari Bayuda sibyo Pastor. Mwijuru abamarayika tinya Imana Pastor. Umunsi w'imperuka Imana izakubaza izanira iyi filme. Mwijuru abamarayika barasenga bubamehe. Mwijuru inyandiko twasomye muri Bibiliya yera abamarayika mwijuru barasenga bubamehe. Abayisilamu barasenga bubamehe. Barasenga n'abandi abamarayika. Nagusabye ngwino we Muislamu kubera Imana. Uri tayari Pastor? Yesu yarasengaga yubamehe. Yesu yarasengaga yubamehe.
abayisilamu barasenga bubame, abamarayika barasenga bubame. Mikro inakuwa buchungu. Pastor, ninde ashaka kuba Muislamu? Musi. Nani anataka kuwa Muislamu sababu ya ukweli? Waacha mutayarishe mitandio. Muteguri bijitandio awashako abayisilamu. Naomba watu wote wabakie hapa. Basa abantu bose bagumangaha. Kuna ujumbe mpya. Ubutumwa bushaka kubageza. Mubayizira basi abagabo baba abadamu. Baba Niba uri umugabo, uri umugore urashaka kuba Muislamu, baze hano. Abandi bari hehe? Yeyote anataka kuwa Muislamu, buri muntu ushaka kuba Muislamu, usisikie haya wala usiogope. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Waislamu takbir. Waislamu kutimana. Mufanye haraka. N'abagabo baze natwe. Na mwanaume yoyote anataka kuwa Muislamu aje hapa. N'umugabo ushaka kuba Muislamu aze hano. Mufanye haraka. Mugire vuba. Mubahinzira. Mufanye yoyote anaona ukweli anataka kuwa Muislamu. Buri wese wabonye ukuri nyabone gushaka kuba Muislamu naze. Mwanaume aje hapa. Umugabo aze hano. Mufanye haraka Uislamu. Mugire vuba Waislamu. Baracha. Mufanye haraka. Mugire vuba. Mani w'umunsi wa nyuma. Abandi bari hehe? Mubahinzira. Waislamu, nawaomba akazi tukora ni kiza cyangwa ni kibi? Hata niulize wanaume, akazi tukora Waislamu ni kiza cyangwa ni kibi? Tukomeze. Nawaomba tena nawalilia kwa jina la Mwenyezi Mungu, yeyote anaona kama hii kazi ni nzuri iendelee. Kesho tunaenda tunaenda Changugu. Kama unaona hii kazi iendelee, nibona kugira ngo akazi gakomeze, kama unaona haina lazima, nibona ko bidakeneye ko dukomeza, sawa, acha bireke. Lakini kama unaona ni ya lazima, nibona ari bikenewe, na kuomba ndagusaba kabla ya hawa watu kutoa shahada, dore ko abantu babigize idini, muje hapa musaidie hii kazi. Nize hano musaidire aka kazi turimo kwa uwezo unayo, ku bushobozi ufite. Wewe kuja hapa, wowe ngwino hano, tia uwezo yako hapa, tia ubushobozi bwawe. Wamama watie hapa, abamama barashira hariya, na wanaume waweke huku, n'abagabo barashira ku ikarito yindi ije kuza hano. Ufanye haraka, gira vuba, shiramo hano, shira hano. Sawa. Umva ko aka kazi ni keza, wallahi, sababu ya Allah. Weke hapa, na wamama wote ukiona kama hii kazi ni nzuri, utusaidie uwezo yako hapa. Kubali mama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mubambike imyitero n'ingofero. Ushaka kushira amafaranga ku mobile money, afate nimero 0788 kane kabiri kane gatatu 70 0788 kane kabiri kane gatatu 70. Kama uko na uwezo wako Waislamu, wakati yoyote uko na lazima ya kusaidia hii kazi,
Biro yetu iko pale kumajengo. Uja pale utusaidie. buri wese ushaka gufasha akazi ka dawa dufite ibiro hano ku musigiti w'amacengo. Itakuwa vizuri zaidi. Byaba ari byiza kugira ngo agire icyo atubwira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wakati watu wanakuja kusaidia dawa, mbere yuko abantu baza gufasha dawa, tunaomba imamu w'umujyi wa Kigali wungirije, turasaba imamu w'intara ya Kigali wungirije aje hapa mbele, Sheikh Ahmad yuko yasana imbere, awaingize hao ndugu zetu dini ya Mwenyezi Mungu. Abavandimwe bacu mu idini ya Allah. Na kama pangali mwingine anataka kuwa Muislamu, niba akiri ushaka kuba Muislamu, aje hapa naze hano nawe. Mashallah, kijana mumpatie kofia. Umwana kigofero nawe. Okay, ingofero iri hariya biro turagura. Naam Amir. Naam. Turasaba n'abinjiye iminsi yose twakoze. Acha kwanza aba batosha. Kisha tutawaita. Naam. Haya. turasaba umwanya hano abantu baje kwinjira idini bagaragare hano. Turasaba umwanya, samahani kabisa. Tena tunaomba mutekano, abayisilamu baturebere umutekano kabisa. Mwese mwaje kwinjira idini, muzamure agatoki k'uburyo, mwese muzamure gutya, mwese kabisa. Kandi amagambo shehe ari kuvuga muyavuge namwe nkuko ari kuvuga, sibyo? Tuvuge cyane kabisa. Ashhadu, tuvuge ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ndahamya nkoresheje ururimi rwanjye mbikuye ku mutima wanjye, ndahamya ko nta yindi mana iriho, ikwiye gusengwa no kugaragirwa mu kuri, uretse Allah. Nkahamya ko Muhammadi ari intumwa ye, kandi ko na Yesu ari intumwa ye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Naam. Rero bavandimwe abayisilamu bashyashya, imbaga mu mwe mwese, ibyiza byo kwinjira idini kuba umuyisilamu ni ibintu bihambaye imbere y'Imana. Umuntu ubaye umuyisilamu, ikintu cya mbere abona muri Islam ni uko Uwiteka Imana Allah amubabarira ibyaha bye byose.